Asha from Mobi Akwaba Ede by Emergency Ghana TV so and then so that for trade and Ponyankopon Ede Achayen. We did say Bibia will be and Bibia El Cosie LJ Amana and ne story I mean Saka El Fidema Senebusian for Sisia Quadie Yentem Memanase. Na ya mami bi Ede Nasem Abedon Hinini Ewo Sompa TV na some of the by and said. New corn and it say Ede ne air fa coin biso and any engine. And in the new kuna a giant and Cassani NBC bisa dientia. Oh yes, na according to my meno, and answer according to Yenya Bam, or see new kuna catch then say. Mem mano elmu bema enva emman, it sounds on a dear. Na blabo more buy no open man quantino. Ye ma me church the muno si wa ubema. And into the bema no so yenya maybe and as any kun so yenya maybe a ja. Nini engine to science and yanko. Niako tiamun semen man so shan is subscribe. Now I like now I drop a comment in our comment section or come home. Niako show video. One Felicia Azamber. You go free by warfare so. Azamber run woman kwadu Godfred apam wa fenso abofo wow adayinko maami susu jiji dem asa we hwe me ni kanchi we dey ase oba ma etesei na samna wo kan no wa ba bia wote no te de wa wo kan etesei ache oba iso e Bible Quran na bi focus akasa precaution abodu ane cross open dey Pachempe Bible. Ogoya sorry. Pentecost. Madam, be one okasa. Pachemeko Pentecost. Praise the Lord. Hallelujah. Fansani fato Bible no so. Nabo odini. Eya me Felicia Azamba. Felicia Azamba. Unsada Bible iso. Unsada Bible iso. Abrampa. Sister no on to me nkasa na. Pachemeko. Asema me be kan. Pacha asema me baba. Eya no kretro do. Eya no kretro do. Ni nitro. Ni nitro. Nyame boa me. Nyame boa. Order. Kasai. Asembe. Pacho mini me kunu nete. Pacho ode go feta pan. Pacho bese mreni ana menene mini potra yemfa ne say 2017 na menene ye eya ifro. Mo ya ifro. E o Pentecost. Pacho. Asori e fa hede. Pacho Zebra district. Amo ye no north. Pacho bedru ekokodru mrebi na say menene eda na we deke. Pacho waye member keke amenene kwa sorry. Pacho ekokodru mrebi na say awale ni mu emu echuchucho no ho kakranka. And idea na deba. Oh sorry I was say like osi meme pekasa. Edi enti na nso kasa kwantwiwa. Pacho ibia totem bia wa ya ade na nya na meka chense mempewia still eno na oye. Nti de bia be kasa. Banye too much. No so pe kasa. Nti minyensa ba ko ana eno no menumpo de mo mamba ne 2 years no free mu na mesa wo ba ko mesa yensa ba ko ntemfa ne say e won me kasa ye ha 2 free na me ni so ene ono so free mu kasa Pacho migusu me pacho le bese last year no mesa enyensen be we no nti mene ne kasakasa mu ana okache mi se minim na me wo babema onu beja aware adoma wa wo ni nyina ye mema da bi ba ni nyina ye ma do se wa mo bema mesi o se mi o promise mi se me wo bema obeja ma aware adom pe babema nti mi nche o se wonye babema ne ka oba no ho a wa wie me ti asem asim e mana se woni no mo won kola asem tu oba ba ena de wo ye nso de oba ena o se wo na wo be ma obeja awawade eti chese wo oba ni hu na ono ne kire se mi wo oba be ma ne ka no ho a woni ma wie chese wo yes ana ware nso wan wale biem nto wajai yo kase nto obeto na brasa shawo na bebo so be den yo no abone shawo nti ampa mu adididi ma na ewo no mede woye no e de adwuma acho e galanse ena wo so e de adwuma menso so na me boa no ye bie ba ka ho
Diaba. I Pentecost is and sign will be a two so be Anton. And I'm one motor. By China, Pentecost, my lady. By a movie, can be the auto tight. By China. Nti one more me one me baba one honor your site or takwa. Nti me ka chense nyame ya dom me kakranka nya plot e wa abofo. Ti si fie ho honum. Nti o ma me nyana me de me nko honum konko in case of site me se na ya enko ha adwen bia. Nti me baba ko wono. Me din ka be cheki e besne ko he plot no. E ba ka chense sisi adan de ya nji so be ye ho adwuma se na ya me ba meti manye baby aye de atna. Nti me bae mu hono na ono susu ye de e ka ensu bae na obeye mu kakra bi na osan je hono bae. Nti obae na ka chem se eni eti saade a mimi ndi nkan embla hanom bewo. Na mse mi ndi nkan bewo de a mi di nkan baba wo de a ono no ye de wono membla na se bia ha na obi eni honom e na side hono akoko eti se side na na mini na bofo ha na yete ya na ye ha satam na ye ha da na enti bebia ye plot no dem fese me ba masa ba ba da na ho onto di manchi on fam beje ni pakro na opese me ko wo a obehwe me no oso omba e no first kade mam na mse na re wan ko kro mzibra ma me mu ni ho pa chema me afrim e ma me ni ho na na fo ho no so no yen shada anta ho me kwa me ho ba kire me okay na ba ma no so takwa no so ka se bibia ni a wo free takwa no e ba sim na e kwa na wa nti na me nim se abofo ha na etia e de e ma no nti mimi di nkan bai skana wo de ma mo side ho se me mbla na ma nje me ka chense o ma me di nkan no nka se ye de embra no knowing that ofa no ho adwen afede me bedu ya na me frɛ na se me frɛ na se wo bedu abofo no me bedu abofo no a wo wie ye no na ba ya abofo ma hada tama na me baba me nya wo ye no me frɛ na wo sa me mu buafu na majeska na ma ne se ono ni ndi machimbla na mso na re na wo jeska na ma ba chana me me yes ono ni fa me mbla no fa me be she sister ne nsa na dia fasika ne bre na de na ma bi chesa wo dia bufuo na wo jeska na ma yes ayo wonye onse be ma na kasa wo pekasa se na ga oba de obukura fa ya pusika mami duku white ya wabo no se mo ade a so wa pusika de o be so you bi eno ska bi chase ska bi kase edi akome ne kura mo sa no enti e ba sa no na ska ne yesi man shada an kan kura kan enti me ka chense me ndi nkan enti me sra na wo ye de wo oba giju na doctor for no so man ya we say o be operation to operation ni so de min so mi ko mi ntimi ye de embetena ho na bra meji scanner ba na anajo asem ni obi anso me frɛ no nti me bai na kokko ye sa na ye mu ye de me frɛ sister ba ko frɛ sister ko ne sister ne be bo am ne ko doctor mu na omo ye bibia na omo yim titama ye ko doctor ne sika bia ni no me frɛ na onfa o se onu na mausika akomanti ebufonti watu achini yes oba ebe kuku nti me ma njiska ni so no ni bufuye wa amfa ko no nti ma mbidi ni sika ebe to mo se me mfa nto no ho no nti ma me ni sika no na ede use hospital ni ho saa na ni wukuada 3 days time na me da ho na jobe 11 obai uku ai nti obedu ya de chena me ka chense kase ni ya bo hospital ho ena ni 2 days na mama ni free mama ni so ko no o diskana be jam se minje nto no no mo ko are na me jisi omo ko so na wo be kro bi so mo ko tu akola bi nti me diskana to no sa scan na di save me hospital no nti mama ni 3 days time na oba na me diskana ye de e shenins e ka kire na o diskana mama na me de mama na after the free honum wa start ade kina wan trefie one day fie me ko bisa na waka chem se wono na wale na msa wa wale sese na sa na e wale me na banta ko so wajai mi be say 2 years ni e de side hono ni na woko pa chane me ko sirima me ko pa na hadi wonko side hono de me ko ebino
na because you want man tem bia ni wa penti Yeshe ya ba mo menini mi enu na enti amono ka ba show ani yi da a big you ni big daddy ani e jape abeboa yo kase enti ye baba like ewo no mo sai ewo no mo na ni wie na wo bei ewo no awo no like wo be wo me baba wona wono ne ba na chire ne chese fight no start de fie no koda he mintimi hu afa de Messi phobia of am ba na moye adwuma wo ye fie ho no Messi fo no de to so 3 days na koda abont Messi fo no bisa na wase mi sister ho e na koda nti na me susu menti ase mi friend sister ni bisa na sa na sister ko na de na obla endra oba ho beda wasa ono ne ba na gate na etu am sa gate be na etu e da no so afa na ye ho adwuma ye ni light enti baby ayampuma na ono ho na e bed na e de eda nti wo bedu na adwokra na me matum gate na in case of ebia bibi nti a adenti na want me member bo gate ni ma ayi ni mpuma na ma me so na ye de mbien ye pie free ni sister ni mu say ai adi me na ma me ma na ni black okoda abonte na mse na wo plan da abonte ni sister mu bi wo abofo ho na mse ni wo plan okoda abonte ni pa cho eye ne nko na waka kire o say me mama na okoda abonte na mse o say na mse 3 days ni obla wanda efi ona fi wasa no de woni na ne bla ne say ne nko na oba ya epuno na atum na mse wo mbusa omo wo nyina eni mesinfo no nti ni sister ne ka kire msa ade nti na me wono ne da abonte me ma mfre na na dwona mbisa ne se ne bla aba ho no ma na na mse o me de se minim se wo ho no ye de obedaaye nti na afede star afede fie na numa wono na ye de wono na wale do wale soma me hano wa wale oba be oba ni me nyina tetegu pa cho ba ne de minim no inim oba ko madam e dey asem na odina pa cho ma som ni na ne sesi ana waso wale no menti ase na se ko babusuafo amane se ye onwa de oba ya ye wa ifrodi se ukun so awale ase busua na eso de koto manim na omo frɛ ne busa no de enti oso awale last wo ye me sa me ba de ma wuwe na chinu okofa ba ma ono kura nyense me de tu abuse ne bie ni hono ma ode boa me nko na me de nante ya ni susa na ya me hu mmobo a oba no ono ne jai oba no kura nyense ama oba no koyi nyense ni kuye ansana wasa ba me ho back ema no kura ko G plot ba na me ka sesia no okoji plot ono sister no etu kokuro bi so kwatena ho se nka ono sister no betena ho no ma ye ba no yes ye ne oku no pema asem eja am ho no nti we me sa de ko mani ma embo am nti ni me ne na ne sister no wa bona mane sister e busa ne se ne bra ne se wa wale na eye no kure ni sister na ka kire me se mu fie ho no omo wale 4455 ene sister se we die ene enye news ni sister na ka cho so mu fie on wale 4 na 5 wo mu suri ku be wale 4 nti sa o ba nti mi mama nti mi jira ne bla so se wo wale ana se sa na sister na ye de se ne mama fi we die se ne fu na ni abi wa wale ana wo be ja wade no on ba che dai wi mene ne njai na fe yenye dai acho mene na abre sa ba pem semle nti wakasa wono mi jade ya minti so no nyawo wonja mi bade oye no sha me bosse me wo baba ma obeja me baja no so ono susu won bie na no nka nkire o se so wo be ma yes won bie na no nka nkire o se majao na omo akonhoma acho ko ma na de ye fa ne se endra se mi kokko address mi kru no mam hende cities teda ada me ko doctor no o iska na ma size kana back balance na me kana na ko hospital a ko mi ekru no mo je se pa cho tata mbi o mo G20 cities na de aka no woni o ma mi ni ye de adi mafa akula bi nso akam ho akula ne wa 10 years awale aholo o de ma kokobi akula ne na simi normal oso onya house girl we kan operation we so kan wa mienu ena tama wo no so no typhoid echeme edi ade typhoid no so ye no mani wasem
Typhoid to yale. Ajo. Eka ho but yes ana ma meni ho den sa. Ti anu wa emre. Nti ana ma emre. Typhoid to de eche wa emre. Nti eno masie ene duane ye ne de meble. Ene kuro no so stay na kuro no nye de enye hwe. Nti duane side ne meble pa. O se wono so a onye house girl. Ene fi say fi. Na we wanya say. Pa che me wo endra na 2 weeks. Mami 2 weeks oma wo kuro hu na hwe wo ba na unya akora a wo twen a wo nenam oba ya ye operation 2 weeks wa fro ka frabofo etika mu poso hwe Felicia uni mo hawo kora twen kora wo ye jealous na wo kunu onfa wo sa enti prewo nkwa ka twen na ka wo kuro ni kura wu na ka fa sam no bra akola 2 weeks wa twa ne be ma macha wo de nam sister why na akwatwe a wo bewu o ma miska me aduane kom so kan eno de be kan ho asem se de enti no so o ma miska ntaduane ni me wo ba enso no na wajai na dwuma no say yes ano wono ne de ne wo de eke se wo ba betena bofo ho no wa hwe me ono so ba ne so a enye koda ba bi chese da no da ba bi na ase hawo oba ya ye operation peche no wo so be kwa sister twen onkwa wate meti ase pa bacho meti ase e say dia na opeso o ye mam yes on shame ni shwe ni ma na fe o so be wale ya no so e ye wo hawo oni friend bi an Abraham pa ko crusade bacho the do say me e ba the do say yes I ade na so for the friend say papa e bacho metimi no wadi nkomo e de na pese me yema osimo ozika o ye me marriage onu ni friend ni wa ko crusade na ye friend abon pa say de no pese nyame yema no mo ozika o ye me marriage nese na wade e no osimo to so ni no ye ne finances na chire wa hwese obe bibi o nanyi wa ho amana obianu sa papa ne be ka na ni ho asem ama yes no kind marriage et sister yi ono no nya ni kuro no odwen ho be ma na chese abije mo friend et say plan no we o abofo wa no ko abofo na da be mene na ofie na fenti bebie me ba no ho be ma ofie what am I collect tourists ebe TV so frisia oh mo ha dwen dodo na we wana afọ baby na afa sister wan hwe ya obewu wan hwe ya obewu enye se be ma na frifie wo fie o ma miska momento edwe ni ndie e ti anu person le wo ma uska frisia o so le anu po ma uska pa che mo mfra ne mi bu so asema wo su tuma pa che o ma miska o me chire mu de ntia wo ma uska ba penfa ya yi operation ya semu wanya kwachi obi wo sister ni na kan kwachi meme ni bi o ma ya ho sanfo obe hawa kwa ti se wo wani no fa dia bo ense wo hwe wo ma na me pese mo de ne beto na nka mo frɛ no se na ya mo ne sese o pese de beto wa be trati ni so awie no e na pese de beto abrampa o kana item so ni am fa so ko wai na me manyo ma na me so na me pon so le ai fa du kuru so ne anu ka sa do ni edia na uni be ma ti fie wo nwane won ko ba bia oba wa wo 2 weeks operation kuro akukuru ba ko da to nsa so frabo forte bia frɛ be ma no na fie ele akwatwe no me se champ potetonte ho na ai bi je mu frɛ bra me danse se kana o ma obi ni de bebusa no enye ne kwan no na no da nkyɛn a me se wo ye krafo kwatwe na ekum wanya ya wo bewu me danse na be ma we wu a ni na awotwe ne sister ka kire wo obeka se o fie do mo wale 16 so me danse so me the person me ka kire Christopher man nyina se o mo very careful e wa wade ya o mo wale no wo fu se wo ne be me aye wedding enti wo wie wo tia se wo pretend ne kasa wo kasa nyina wo pretend na sam be ye den me na ka e manko wanko asam o ma sam ode e me bi wo no mo fie ya wo free mo no so me pacho
Hello. Hello. Godfred. Hello, Godfred. Is a champion. No, so Godfred. Then maybe on more if fear you film no. You actually take you. You can ask him. Until you are playing. Ninia back. On your back, I confirm. So fear don't want for sanity. Until we won't call our no. Maybe not like our situation where we wouldn't say be one of my better now one. If you know your company, say na woman set down at here. Now we were back who was we share them so. Just say we need any will be there because how come say this guy ma wo when you put she say because so at say we say me what to say say wo no would this kind of back just say would the force that this a bear manifest canity were cheaper and you be show be just say wo teamful so for me Princess Diana so for me meaning that but wo teamful na just say bear man no scan one change automatically na say over what me control bear man say we am young control who are you Christo mo no just say why we dey wo fa bear man abona bo so mistake ya mo ye mama wa dey egu no then me just say why fed up with you because we need be ofie na emoa o Christo ni ba bro once we dey we nhyeso me catch on me nyanya no na tebet you be catch say we nhyeso and then so bear man of mommy won't be you know no enter won e ma me head bear man ameba oh bi ne wona me kire ne ko so ma me oba no operation oh me ba woman address this community kura no ne kwa mienu o mo fa toduane bi wagene ya adwuma say ya no kwesta de o kan ye no ah e friend na on fan go friend apam no one fan for tama apam kro no now obey kura e ka cho say nka ya nka bia say na wo photo no beto why dey wo ni e kan say awade no ya ntu aboase ni nya betina bema no ho eso why feel beto no so we mistake wo ba nko ye wahi a wo bekum oba no wo ba ya se be kwakwa ye sa de we say no in fact wo hia krokro wo ba wo mu kra no e din e ya so enti ni enti no say matari am chai enti bema no e se wo hibo bi ye so wo fia na dwane ni fie na kom de sister ya na wa anye ni ye so ti ko dan wo ni ada ho na wa anye ni ye just ni oba ne ye no wo bema no se wo bua no so na wo tia ne ka wanye ye because akora wani dia bebe no nyane vuto dia ma akora no wo ntini wo ye ne wickedness wo pure oba ne back but wo should be ye akoto obi ba eno why ne wedding eno ne tie se no akofo oba so ne de wo nya wo wonko ne mo ne wo ye nche se ne me ye wo no wa na abeko sama bema ne ye we de okra twi be ko ai na Sompa say sister we say me come out here say se wo nya ho di 2 weeks wo na me nsane wo enti nya abotre enche kura nya abotre wo so Africa wo be so wo ya wo no obi o what enti to once na hwe yi ye ne kasa ye be bia no enema beto yi what is kasa no so ma beka bi beto yi what ama bi bia o so ka kire so o ma sa no kan wo boa abai na madam what's your mouse come to the and fish? I don't know what sister na money. And your sister crown so what day papa? So I mean this is near there Juma. Me na see no. Me can say the better no be ye be friend na me we bia na ye friend no tin say ye we dia of oye. O ma me da my lady eni je ni nyina achi ko wi awreho na my lady dia me pesa make nyina ne say enye oba bia na hia wade e man te saasem we ya make ase asesenia wade asie didi emu bi mani bitri mu abrabo aye bone ye hweso mu a chese oba bi wo ho asamre ye ka say my lady uyi ni kunu free esi nchen free na brabo ma oni hwe eti da ni kunu be bie na no se me ne wajai me mpewu bium no eye the end of my life ebi na sister ya to ni Pentecost a wo mo kwa o makoye council ahodo awi aba be ware be ma isu na da so a kente fa nwera fa o de da so a nani abretententi ogina we na ya na ma de bia ye kan ya na asa ye tena o mo anigye so
bema no betimi ayi wati kwa bo anytime wa wope especially when this substance bia ebinie nkanya asem a oba wa ware no ne na ye wedding a woni na wo mienu ni nyina CS na ya ye no so wo bema ebini wa wi so why tase my lady hwe wo kase me ne wo bema mama a me ne wa wie no enka wo se mama wa dwene because edam ne ho pupuye ni bi na wote ho akere na nka wo de afa plan ape ba bi afa nanso watimi atena wa ma ne nkomhye na timi abam ama mpane ampa wa wo awia ma komo de wo ne wo ma CS kuro ni mia how many months ye bedi a ho beto otase obatan wa wo na chese komo de wo mu ni tuo emu nuhu bo se o de won sa hye wanu mu si ye kan ye fene na atena na mo kro o maboa no agragro no no ohia boafo wuni aka de so ohia boafo na he be ma ni nua ba no enke ehu ye nke ba ni se nka wo ye oba wuni ma wo mu asem ka tu nuafo wantimi anka hwe se ye de ye busuamu de ye de ye warefo Pentecost ni warefo e wona busuamu e ba ni se ye nua mankumafo ade bi e ka wono mu asem no won se na ni age ne beto no ne de na to na bia ne wanya ha mfa wura na be ma pam ne nso won hwe ye nipa nya aboa wo fa nipa ware no wo ye ne tesesa bi aboa adenti na wo sa wo yesa edienti na nipa wo nya omobo sabi apam kure wakwa akohie ni fani wo kwan wan ka mama 2 cedis enso komo de wo yere ade a wo ye ka ne se sie ya mema ni bi emansu ade bi se wo kwa na akohia bema na hunu se bema no mpe wasem a twe wo firi ne hu no bekun bema wo fa no na hunu se won no wa twe ho na munya akura twe no na bema no onye wajapade onye o property feeling bi no onya e na waware wo na motie afa de feeling na nya adwuma chinchina twan wo pesa wo yire no bema so wo yire na enye ye ncha na ho afono no enti sister yi onyi kura twe ne ntontwene na wono a won pre nkwa na fe won mepa adwuma nyame ya dom na surviving kakra wasane ne kakra na on metimi nya bididi ne hu kuro wu a won pa adwuma nya na on pa bra bi mo na onya ya panda da asem na my lady ye nkwa na ni meda ase na abrampa my lady edin pa my lady abrabo a ye boy na form kra my lady me mama ne binom ntia se awade ware ne nyansa ne adwene emai omutie sebe enye se obia na ware so wasi so nti wanyini enti oso ware eya adwene ani nyansa ani de ware male didi enti e de adwene ni nyansa ware se ufiri ufie ana be man so firi ni fie ana mo tie ase se mo betena na mo abobra enti obia fie adwene no de ba obia de ne de ba enti wo oba no tena se niema ye firi ni nyina ba ho nti yusu wadwene ne fa nyansa ka ho na ni nipa ne mfantena maladi ensema awura yi ka nyina no eye kratwe firi ahyase o ye ne ho ade a abrantie status wo pema maladi wo ye oba na pese onyini cha ja wukru life ma no jane life ma no me e be ma na me kasa sa jane life ma na de onko okwa no okopem a obesan bo wanim abebu nkotodwe se meyire fache me eno enso obehwe wo yi that's all enti oba bi owechi ewia yi suom enye se no ote na fie eno oba wa 2 weeks wo krokran wo nwie ekro ne ho onye se no ohwe na ote but sa adwendwene na beto no so be ma na kofo obi ba kwa me na hunu nti enne wo ba abofo so wona ho ana ni nyina odwene ho misro me nua ba wonkwa wo wade de make nzo betemase a wonkwa wo wade sa branche ni suba bi ne niema bi nyakura de yiwani de hia sese o se ne kan se o mehwew o ma osika ni di ne o ma no na so o meko school no mo kwa na wanyi wasomdwie akura ekuro ni wu na so free so pe bibia ya on de o ma odwetire na so besesa ma e wo mikro ma bofo nyina agu no so a on sesa na ototo ne pana no onko na obehia difo what de meka no enti mesrew ja adwendwene no te sa adwendwene no beku adwendwene kum nipa minimu beta adwendwene na mo ayese nya awo ne nko a enti mesrew na nkumafo na maledi ya na ye kware a nkumafo ni bita akire contentin eche pani a ye de wobodamfo suo maledi he uba kokra na sabi bia niema bi ono no de ote ho kra pata enso ojan ni de no abese wo obi de maledi sa wura no wa abofo na apam ni nua no
ni nua apam ni nua no ye besere no sese na wote yenka na awie ya malady asori bia ni ho ne nhyehyeye eware mienu ananan asori bia ni ho na ko wie Pentecost kachi wusi abrantie abebai ewo Pentecost asori anu aware no ewo Pentecost malady edi se wo ware no na free se umpe na edi ba de na di awareja ye ba malady eye niema mienu se oba na wu ana aware foforo no na nchen ana obeye ko bo adwaman tuzu utimi bib betawure wanya wo de edi se Pentecost ro ko ni yie ana obewu de wo mu ade wo ye kratwefo oniema wo ye nye fa ne koma so mpelifo se niema sei nie ne nkasa wantimi asabe wo so pa nkwa entimi ntra ho bib na wugya na kwantimfi 2 years wagya Pentecost na ye galamse etu wagya na kwantimfi na wawo malady ho na mpegya nsuo ma no ye ni mo ma ye operation se bia eno e head up penipo na ewe no e dey say ono anko ni nsuo malady adwendwene mami woni wabusu afo woni mia no oso mu nyina wosirim mesrew o mu nyina yesirimfo enti malady me de meka che minu me de futu ametu no obefa beboa no ye ne bekasa na malady si ye kan na se apam so onfa ye be kire no ba bia ye de krata befa ende oje a obedi eche na malady memra apam so apam sebe he ye mfa nipa wa asase de eti so free se ne wa kwa galamse enti kakra ba wonsem eti wa wi anya no ano no so ti abofo ne yakuro no ye ne yakuro ni abofo wo wa ba wa betro bi we howo ene wa bagi kuro no atimi so ma ye howo ekromafo na abonten ese ne wa fo ba ti kuro nim agya na sifie da baabi apam mesin ne yam wati ase ne ya na me ka chem na nanom se asasire ya no mu twitwa ne sei edu baabi ani pa bi ti se nze do ma ne tre ukrom malady ye bodi nya ne ya ba abofo yi ye bodi apam yi wagye ne krom ha betra ye krom ana wo gidi mbone ana ye krom na ya bofra o malady me so sa ensafo sa malady ko tra baabi agya dimpa na dabi ni won ma ya bodi aka asem tese apam ya kana asem ye bofra bofo yi ye boni sai aya krati ti wonom agya wo yirifie eda oba foforo nchen adu nua ba ayeke aka sabre wutene nchen malady oposana nka wo hata onu na wo tue edi me 10 years me di nyansa ne adwene bai ena woni tirim oni apemfo ana owofo tena dada afame di amana malady apam nyankwase asem no otiaba ka che fa apam to so no mu no mala bofofo ne dumasuafo nyina hu no ni suba wodi ti ko fami to ne nchen na me kasa nkyere no adu ba bi nkwasiafo zebi eniemo mo ye na ma okwasra wade ana ayeden esirem se na mo ware sebi wunua ba na obi be fa no anu oye ni sia sabre nka ye ntokwa anka de kwa huntiri afa badru na kontafie enei waja na sim ana awurai ono ekukuru no ohwiase osi wuni di mani bini wa wuni ma pamabofo mo TikTok, Facebook, YouTube mo kantre no wa wutie radio fe no bona mane se na yirete ha na yirete ani wa ha se okoye operation by 2 weeks ni o man 100 no de bi ko mia krona bi aka nkra na nso wo mu oni nkra miensa na nso wo mu adan ade ni agi ni wiase wonti me spere ankotro malady awade anu me se ya de adwene ni nyansa wei ya frɛ na wote won kwa katini net onim nyansa adwene ni tirim anu wofo bi ba na wo miensa wei ogina wo gire yi se odwan adagu aye kokono wei kwasiafo sei ni ya de mama amoma wade malady metu mo sabe said wo se gire ase odwan ya de se ka ekoto ni minim gramo ne ye ko twane mina free so wei na wo da baabi no so da baabi na anadwo no anadwo no bibi ya na ho no frɛ no me no me frɛ me malady me se krati ni be ko awura ya to atwene kwa malady so di wo do achi a wo ya jimifo bewu wo udi achi obewu me me krokro aya agbesa wa kai style bi oni ni yi
flowers be or Tima and see what's Mr. Pam? Oh, yeah, me lie. And that's so kaka. Would you not what I said? Then show no problems of it. My lady, me say, me can't say a pam beam. Some is reno. Ona na ni mehwe ma me ne nkora no. Mo ntrambo fo kronim enya kakabisem. My lady ubo konkra na yafu atati bi na. Ye twama krachi a wasi vie na seso. Abofo krobro no be no. Bro no be no teso. Do me share sai. Na edran no ma wi. Light my see. Market na ti ana say hospital na sai. Why abofo? Yeah, how many groups? You call my trust. 70 few. It won't go on for greater. Excavate me too. In few. Till few. In two damu be another. What you want? What's your corner? Which will grab a pussy kagu no. But we not down the two. In two free ho. Na my lady, answer na we because your friend on fire. Hello. Hello, Godfrey. Hello. Hello. Hello, Godfrey. Hello. Washada. Aye, washada. My lady, say washada yes we ashada. Aye, so be shada kekabia. Aye, so washada. Safa apam to so Godfrey apam fan to so. So washada me so mashada. Every time we tie call no tie ka say woman san no akate no. My lady me say e man nyina ntu omo na wufo nyina ntu omo mafo. Saudi ba ma obi awade a hwe nipa na dwene mu. Ko hwe na dwene mu sa dwene na muda ho. Na sebi awade ekukuru hiase ewom. Eduru ba bia din a se nipa yi wo tema edi ma nipa yi. Eti sa brand ya yefrani obaso kire se wonte se fia na yefrani free. Ebusia from do bi asese ojibe ma ye kohwe video no eba je na asem yi eno anabedwafo no aka no se ye maame onim se still na ne nigi ne kun a eja ne kun no mpame ne ye anka wa pame no kwa anka betimi ayede ne kun no mpame ne ye enti no san so kwatena na wale asese ono pe ne nigi edia obetimi ayede aka che ne busuafo se ne nigi awale no hu bio ne wetimi egia awale ne na wakwa akobọ ne bla because baby a onim se wo a wonya asomdwe die yenkoho etini so peniye de because be man say ye fe na wakati ye fe na wakati ye fe na otie ma men kape na wakati because oni bebi oba na de ne ye de e de ne ba eti so oba no pena sumdwe e na onsan so pena hoto dia onkonko tina na busuafo fi we e ka ho bi oba nka wo ye adwuma we anka ye adwuma anka nyama we amfa ho because ubenye sika di ahwe oma ubenye sika to aduane ama ho hospital yi a ukoye ya be ma ya ye osiesa because ekronwu ye odi aba betina fide masanka wo ye adwuma wo a wonye sika di hwe oma anka we nya haw nti man mo fetu mo hofo mo ye mo adwen se mo kwa wale mu na na mpese me ye housewife na mpese be ma na ekoba mo fetu mo hofo because ebedu be bi no be ma no ho be funo no. Because I like when they say they be on no this cap bag they be on no yes say to they be na eja na ye balance kakla wo di bi ba no so di bi aba na aboa nti ye maami eno na bedafo na kan nti onti o mo futo na eja onye on penny peace of mind ebusi ha na me demo ebesi shene so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no keche maami AC anything any me din ye be san so edin shemo e wa hebio ebusi ha